Iya, iya. Hosan di jolma asa boya ka di pesta di jol nambal gamu se patu pamuna boya hamu tok suro muna lao pakutiapang dia ka pesta nambal ga Iya betul. tok sana raja nami raja ni hula asan labohi mana dopak jadi dak sudah pudu dunia nak pesta jadi palia dak sudah soa mahadat nak pesta sia beno sesadia sanari saha mana dengga saha nauli di haru nami mada potok kamu na raja ni hula nami raja ni hula nami sidok bodi mami mang raja nami. Jadi sonari nunga huti hami apang nasinuhu muna dia kaya nagsalpu saya mga panginadengkam mga panginauli mga panghusanian husani buru dihita na mahula-hula merenakon asal laptutiur na aka dala si dalanata do aka dengan dipacarian sonari pe pasaton nami manuain apang nami namo daputo kamu na pasaha mamang Banjo musi naik pasaton apang baru nami. Iya. Ano play? Orang kita menuruna. Isona dong, bubawa Tuhan, wargue di goluku rasakan dunia. Sadia ma argana Tuhan, boleh saja cuma sulere bersam. Jangan Tuhan, saya laras manuha. Jangan Tuhan, saya laras manuha. Gabi kan. Banda maksudnya ni belum mangidohon nuai kami do. Musik mula-mula. Gabi apa? Asa marmula manauli marmula manadenggan. Tuari na neng ropa supasuan niya mata na martua di bata. Banjo maksudnya ni musik mula-mulai. Mau lihat ya mak. Jadi baik mamak par musik.